Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing tua khendau ga belajar kesnong maulat ke bahaba katain Maukenro Community and Rural Development Block kalawan rae kajing sakut lot jong ki kali kamai bat ia ka kali kit nong pang hadian kajing ter jong labba ubajur nadu ka arpusan tarik benai jelio arjar arpo bat ubala peteng hadu ka arpun rio tarik benai jelio arjar arpo hagani kajing ter jong niu labba ubajur hagani kesnong kalawan raru ia kajing tua jong ka kenro PMGSY bat kilenti yat pajba Hagabayday bat kani kejingja na kaliang jong sordar kesnong maulat uba maron suting ula yathu uba war lagadon kani kejing tua khendau nrei kamsim ladon pat kano kejingja ke basmusi uni sordar jong kesnong maulat ula yathu ru ba uni labba uba jur uba lab teng pat sah kesingi ke babut kata ka arpunyo tarik benai jeleu arjar arpau ula wan rapat ia kejing tua jong ka khendau ke ba isir kai ba hagaba kala jenrat ru ia ka wei ka kenro ba dia ka wei ka painkhana yeng breu ke badon hagani kesnong Hakawai pat kajing julor na kajing jur ulabba kadai ha maurang lang Southwest Hills District hakaba kasurak kabalai charang blang dok lun kala shlai na kajing syastet kenala hadin kajing tua ka khendau